O te toi whaawhelo i atu lau whaafonga anga le nei tai au, ma lo le soifua manuia o si mail whaafonga o talo le aso lulu. Wale ai mai le pale mia i tala e ono suia le lanu o le mōli o lo ta ia lai ni usila, ma pui pui ngol COVID. A o iei ni usila le mōli lanu mōli le taimi nei, ma cases o le COVID wa toe a ngai i lunga. Ua whaamautino mai o Jacinda Ardern e le o iai se whaamoemoenga o le se e o ni usila i le mōli lanu mūmū. Ua sauno ai le pale mi o le ngā yo i ngā sili lava i le taimi nei, o le whao ngā uwhi fofonga, ma ngā ia whaia tui o le COVID. Ma a whai fo i wanga wa mo le booster lona lua o loo fautua ina, le tatau wana whaia mō tangata Maori ma Pasifika. Ua sauai fo i malfesili, pe le whaamata wa tatau wana toi whaatapu la ale whai numero o tangata e ma whai ona whaatasitasi. A o toi alua i lunga cases, pe ta i mai le pale mia, o loo wha i lunga fesili i le taimi nei. E se mai le mamafo le avenga le soifua malo loina o no le toa tele wa toe ha afia il COVID fa apiai ma le fulu o lo iei popo le ngai le toa tele o tangata mātutua wa maua il taimi nei fa atusa ia mati le ana toa tele ina afia tupulanga talavou. Mai tangata so e fa apitoa wa lato vavalo e o no toe mo li lanu mumu ni usila i vaiaso o iluma o no le toe alu ilungo cases fa amaunia. Pei ona sa wele reporti ana nafi iwa afe ono se lau luas fuluiva cases fo i le community. O le soe awina tua e ni usila lana fe soani moni we a o alia e ai cases fo wal COVID. O le aso lava na whaato ato e tatalai fe malanga inga sa oloto le ise whaanofo e sea ni we. O le aso fo ile ana taunu waile whainga malanga na maa waipa se wa mau wal COVID. Mai le minister wa i fafua ni usila na naya mahutea na ia whaasila sila o le malanga le wa ale militeli ni usila o lo tapena e tu ua le atunu ile so. E le ngata o le ao waifo mai, tausi mai, o vaila au. Ai whaapea nisi o le au whainga aluenga i fesoa soani le vaenga le soifua maloro ina ni we. O le alue fo i masiaki rapid antigen test whaapea PPE po protective equipments. E se mai le au ngā lulue o lo o e fesoa soani le soifua maloro ina. O lo malanga whaatasi fo i manisi o lo o e ngā lulue masui o le malo. E o mai le taimitu u whaatasi ei telefou e lua sa fulu cases whaamauni al COVID ni we. Ua whaama mai le malo le tū la fono lo whaamalo si ai tui al COVID mō tangata ngā lulue le soifua malolo ina. Ma e ei nisi o le a le to e o i ai le malo si anga o le atu la fono. O le vai aso nei u whaatapu la ai le malo le au whai ngā lue ngai whaamalo si atui. Ma pau tangata ngā lulue o le a whaamalo si apea o i la tau e maua lunga le la matia e pe si e le vairusi. Mai le pūlenga fōa le soifua maloloina Health NZ o so o se tangata whai ngā luenga e le whaafesa nga i matangata lautele pe fe so o ta i fo i mangase. O i lato nei e le to e whaamalo sia le tau whai o tui o le COVID. Ai se to e te paile to a tele o le au whai ngā luenga DHB lata i le afe 5 se lau. I lato na stood down o no le tui. O nisi na whaamawai a o isi na whaalea o ngai na ia lato kone karate. Ma o lea whai numera e au fiele valu se laus funu malitasi e le oni fō mai, po oni tausi mai foi. O le nei suinga e aloa ia mai le pō ata e au. Wha au popo le tusa ma le toa se lau tangata whai ngā luenga fō wal matanga luenga le vai i whafo. E fe so soani le wha ngai o ingo te alo sango tus fo lau. O le toe tatalai o tua o i wha vau māloa ni usila, a toa matu uanga wa onga wa a mata mō nisi, wha apea le toa tele le vai asa fō. Ua moli mawina i le wha au popo o talo sanga mō tus fo lau. Tala le herodo lo o wha ali ai le sui al pūlenga, e ui e le o whai ngō fie, a o lea wa tele atu tusi fo lau wa umona whai. Wha atusa i le sawi to tono o talo sanga. E se mai le toa se lau fōu, o na yaso lumana i o le a wha au popo mai ai le isi wha se fulu i le 5 se fulu. Tangata ngā lulu e fōu. Mai le pule sili Maria Robertson e ui i nei wha au poponga, po le ono vai aso i le lua masina wha ato e wha afo i le se fulu aso masani e wha atali ai se talo sanga. I to tono le vai aso wha ato a umatu, silia ma le se fulu tasi afe talo sanga mo tusi fo launa tau a au. Tusa le ma le se fulu tolu pasene wa silia tu ai nai lo le vai aso i ona tu atu. Matala muli, wa toe a o onga mai le fale whana wa onga a o iei le vai aso muli o le tuwanga. O le malo se le pepese le fulu wa a fiai e le ngata o whana wa onga a o whai a onga. Ma ua whai le whai unga Carmel College i au kilani, wha au au mai iei le fale le vai aso muli o le nei kuata. Mai le pule a onga i tala le tio ni usila, wa iei le a onga i se tūlanga wa mo o mia nisi relievers, wha au popo i relievers o lo iai. Ma ua whai se whai unga, sili le toe fo i online.
Whaamaumaunga tu sama le 25% whaia onga ma whanau lea o onga I totono le aso tasi. Ma ue talafou, e le na o le paule o le onga wato e foi online a o ma lo sele pepesi le fulu whaapele COVID. Ele o se whaai unga I whaate I ai tangata so e sue pei ona o lātou lapata I ai masina walu. Tala na o le tai au, manuia le nei asa.